Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Namuntlha hi siku ra 26 Hukuri lembe ra 2022 ku simekiwa xifumo yindlu ya vuhaxi ya Munghana Lonene FM Makombandlela edorobeni ra Giyani emolweni wa Masingita. Ni twa ku ri mhaka ya kahle swinene tanihi ku loko ho tsundzuka khale ka matiko Radio Tsonga a yi kumeka edorobeni ra le Giyani. Se loko va Munghana Lonene FM va teliwe hi mihleketo ya ku va simeka yindlu ya vuhaxi edorobeni ra le Giyani, ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene tanihi ku eGiyani i ndhawu leyi ku kumekaka Vatsonga. Se loko na xitichi xi ri na rhavi ro karhi leri kumekaka edorobeni ra le Giyani, ni vona ku ri mhaka ya kahle hi ku swi ta endla leswaku ri na rixaka ri kota ku fikelela hi ku olova eka xitichi xa Munghana Lonene FM Makombandlela. Naswona eGiyani hi le xigodini xa Vatsonga. Loko ho languta laha ka swithombe ku vonaka Dr. Mike Nkuna na vahaxi tlhelo na swiyimbeleri. Xin'wanyana ni nga fika ni xi tekela enhlokweni, Papa Penny na Munghana Lonene FM Makombandlela va phahlelani Marieta. Hi ta tsundzuka leswaku ri Papa Penny na Munghana Lonene a va nga ha ri ka xiyimo xa ka vuxaka bya vona byi nga ri ka xiyimo xa kahle kusukela loko va ta va rhumele risimu eka Munghana Lonene hi email iva ka Munghana Lonene va nga ri tlangisi emoyeni, kambe hi sungula ku va hi swi lemuka loko va na masagwadi ya vu 17 lama a ya endleriwa eNkowankowa erivaleni ra mitlangu, laha hi nga vona hi ra Vuntlhanu Papa Penny va va vona lava nga nyiketa sagwadi eka Dr. Joe Shirimani. Sagwadi leri va xiximiwa hi rona ra Living Legend. Hi laha hi nga fika hi swi lemuka kona leswaku Papa Penny na Munghana Lonene FM vuxaka bya vona byi kahle swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.